Amasan hichi video anave hozo si nachungwa ke pa tho ken sajin achaina ge innovate devin pakai minin ikitim vin hi Galatia bungup chang segin achun nang ho dulhan thahi un pathin chu nel pe dan a hi pui azi ham itila memin aman atu tu ading a hi atima bangin pa I ho jingu pathin hi amin itei to ma le ama min noi si hodinga ti zanum ta le chuting le am ho chunga man tha na umeti hi tu ni a hi ihin seidiu a hi in hi to kil hona hi a reality ata mo mo nga so pathin min tai tom ho chunga pathinin go na api dan thu inavadiu a hi ji a chu hi chu ho zo si amhoi ho thu sim hi ata be asu mong mong a hi ji a chu amhoi ho thu sima ko na hi I ho ik sim phat no wa chuti le I hon phat chompi na I neyova pathin gin na le zana a I neyova ai mo ho imi mal hin kho hi in sung chuti le I ho bung sung igam sunga dinga pathin min tei tom ji aman tha na he dawa pathin min kho sa na le zana I nei ji wa phat chom na I nei ni dingwa hi chi hi aneki bo hung ki bo la hi mi min thang wa noi pum pia min a het mi min thang thil bol theina na sata ta nei mi nga ho am ho a ko na hi ki hil na ine nei dingo hi ama ho in pathin amin than naw le pathin in bol theina api naw mel hoina sa them na bol theina anei na ho zo siu chu aneki le sa pi vin pathin min tai tom na an nei pi ji wa chu amo anama tha ta ven a hi a hin la tu nyai I ho in am ho su hil na ho zo si chu ki hil na ai nei ova pathin igi nova pathin I ngai lu nova but sit na chu idal ha diu hi akhat chan na adingin John Lennon of the Beatles kitipa John Lennon kitipa hi the Beatles kiti music band khana hi ama hi lead single zong na hi in guitar theme ta la same theme ta mel hoi ta zong an hin a hi am ho khang la hi chi 1960s la ya chu nasata a hi ana min thangu a hi in vanoi pum pia an hot lingu in a hi ama hin amin thanji wa hin ama hi co-founder zong a hi ji chun interview wa hin amo group interview borna wa hin ama hi asayin anapangji in ama hin Jisu Krista sangin ke ho band Beatles band kiti hi akhang tau joy amin chi joy ti hin anasayin a hi le pathin atei tom ji chun a fans ama ngai sang mi tam ta hi vanoi mi pi hi analung hangwin a hi hiji chun amho hi polai banga kilit sa ham iti ale tu khanga dinga wa Korea gama ke pop star BTS group ho vanoi pum pi in angai sanga angai lu nu tabang an hi ven hi hiji akilit sa ki hoi tho ji chun Jisu Krista hin ke ho sang Jisu Krista amin chi moi Jisu Krista ka men chi zo ve ka men thang zo ve Christianity kiti zo hi hung be wa ding hi tai ti a pathian te tom na anai ji hin ama hi ichan gya pathin go na IPM dila amo hi che Beatles ti music band chu amin than ho zo si anaki chai ta na hi ama jing zo chu a fan son na kapli ta ven a hi ani chan na ading hin Marilyn Monroe kitinu Hollywood star min thang ta actress min thang ta actress chan contemporary ho actress chan pi ho la adinga mi mel hoi ta mi min thang ta an hin a hi Billy Graham evangelist preacher min thangta pa chun pakai Jisu Krista pathin in kalung sunga ai ho limpi in nang hi pathin thu a ho limpi ding in a hin sole atin Billy Graham chu ama film abol namun aga chen ki mu pi dinga pathin thu a ho pi dinga ate ma hele ama hin I don't need your Jesus ati in na pathin na Jisu Krista chu ke man kangai chapoi ati in kilet sa ten anadon bonin pathin la chapu chu anaki ho limpi ta pon pha ana pitapon a hi hiji chun ama hi hi chini khuzo ni thum zo wa hin a umna apartment a ina ko na hin ahung po do ta lo ji hin mi hot aga ve ven a hi le athisan anamuta ven a hi ama hin hi chi pathen la cha pu in akimu pi gu na chun kimu pi han lang hi le hu hin a thu chu aneke san han lang hi le si na amel hoina amin than na ho zo si a chu alung sunga ki chamna ki pa na lo ja chu ama le ama na ki thana hi in ai la pathen la chapu chu aneki mu pi han lang hi le ama hen alung sunga Jisu Krista ki salu ding chamna anei ding leise na mel hoina min than na anei ki hi lova wan ga ma jong tun so hin na anei ding a hin la pathena dinga phat ana pi nom ta lo ji chun a leise hin khu a jong mi mu adeng min thang ta en min awat cha tam jong le alung sunga lungkim nam do ji chun leise na jong ada wa na yong ada a hi ta na hi athum chan ai ki til khona ene nei ding ve hin Thomas Andrew kitipa Titanic shipbuilder pa aneki
chung changa anake holim ki taw hite ama khanglaya hi chi kung in nei ship kiti hi min thang ta khat bol do ding ti anatu min hi le atup dung zui chun ana bol do tan hi chi Titanic chu vanoi pom pi adinga ama ta banga hoile min thang chule mi ho sata ho bo to zo na min thang ta chu ana bol do ta hi chi Titanic a bol do je hin ama do anakilit sa le jengin anamin chil he jengin hi heti chun mi ho zo se interview alo le reporter ho en ho pin anei zingovin a hi le reporter khanin a ho pin a hin ama hin Titanic hi ichan gya hoya thupi hamte ado ala ama pathin jengin so hluzo ponti anatin a hi a hin la alhai nama sat pen ni ahin konga akitol nama sat pen ahin ana iceberg bu banglen ta khat ana sukha in hizi chun amalong ana hlutan ahi mihimin thil abol do hozo se hi kile sa ki hoi thona anei tinga hele amicha alhum lodan chu hichi Thomas Andrewin alungel lungthim tam ta ana pu do ana sim do Titanic a kon ni movie ahi chu in aban tinga le ki hil ni ding vehin ali chan na adengin chan credo nerves kiti 1910 ana ping 1985 achana anadampa Brazil gama president ding nga anatet pa anakai do pa hin president campaign anaya hin mi ho ko mahin vote la nga ka mu ka kai po wa hele pathin jing jong ka president hin a kon eila do zo ponti tin kilet sa tan thu na sijin a hele asai ma banga chun vote anamu in president anakai ta in a hi la president a kai zo chom kho zawina sata ndamon an nei tan hospital mona hin anaki zanin lo thim ho ai thim ho in anazan vin a hele damzo tolovin hospital mona hin a hin khu anamol lim ta na hi mahin president zong anakai na in chuting yong la atup ma banga chun vote zong anamut ahi ahin la a president muna chun anato man tapun Brazil ka mazong vai home na ananay man tapon hi ipizi inam etile pathin sanga vai home zo ding pathin panglawa ama lol hin na nei chutil pathin ima alob loading akingai tu no zo si chu pathin hi au mongi ti chu ama a kon zong zildo he do thejin omin hi tu ni anang leke zong thilbol theina a hilawala pathin lol hin na ipi no a kona pathin isu milala hi chu a kona chu ichan man loading hi ti gel do hite a chain ding le anga chan na ading in Kejuza bisexual Brazilian composer single and poet kitipahin ama hele la samin thangta azong ahi in chuting le la sem them ta chuting yong le poet zi them ta azong ane ni hi ama hai Brazil gam sung ke kiu hi lawa wa noi pum pia min chi ta khana ne hin ahi ama hin berry and a chemin chuting le na sata a berry a chep kiu hi lawa chun nikhan hi ama hin a show namuna hin chole reporter ho masanga hin a berry chep chu a khu a tha do hi chi a berry khu chu pathen hi chi nanga ding a hi ati in berry khu chu aga sem do na hi chi chu chom kha zo hin ama yong hi khangdong cha hin te jong te man lovin amin than na jong na sata hung min chi beding la ya hin ama hin ala sa na ala sem na chole appoint career hoi ta masang ane lai hin alang cancer chop cancer avezin kumsom thumle alhen hen ahin khu anamolim ta na hi ketho altor gol nup kiti a pathin min zong hi itei po nga hela pathin lunghlain a hepo hi ji achu e ho zo si in zong tu na am ho a hi chi in seo mi nga ho pathin min tai tom ho chuti yong le pathin a monge kiti chu tu a hin sei ho thusim ho a ko hin ki chi te ni mutawi na hi Jesu Christa to i khoma chutil ha sat na han lang nup nai han lang min than na lang lo pi na han lang ipitin mun hi zong le pathin Jesu Christa to hin khoma ama to im khoma le hin in khozong alam zangin phat theibo na zong akichangin a hi ti chu imutawe na hi chi a chu tu ni a hin ibon chawa hin ha asam na pen ilhin lal na pen elol hin na elo sam na ipi situation na imzo sa pathin tei tom na nei lovin pathin nal pe lovin taw na ta thon pathin na lung thim pum pin ki pil han phat theibo na chu ichan di a hi